Medication alert. You have medication to take. I do it one. One work to the man. Send or we you tar up a little. Man, Dr. Caesar tried to get door on here. I'm here come. John panelists, Mathieu, John Lady Grace. Apoia. Yeah, John Omer Caesar Public. John Paul Kilama. Yeah. Give them what take him a hand and a road. Fred, number quick. My any you baby the log my tech log my tin way what bit log tin what do you come log ni lo tiang ti you know you in the bene you betam mariani any car madano wool cham the pielo cham bene she Jane Corbin Korean young Matek Mother, she that when you need caught to get you she me okay, okay, down like book it cham. One carry bottle kind of change to get the end Matek Mother. Timmy, one of the nano do a guy never shoot look my nano do a Nicono. Pat. Martin one of the nano and enemy do a bit one ching or my Chuck, I don't try to talk, but it's going to be in about 10 minutes. No, do a child in a child one ching or she does your law. She can't go to take my pen ching, rain now, what Charlie or the war. She don't down or take a time and and okay, now, going to Charlie walk between social media, your television. I'm accessing your BBC, your ITV. So what do we quite lock no ma tin what you lock and I mean I don't Fred on the way look Cham Rod apoyo panelists dichu ki dano dichu matika winyo wanyo neno wa tin watiga lok mapiere tek lok matika kupu je Mario dugu palitino kwan ki lok maneno ni dero bero paju but way Uganda kan kitu wunu ngayo kere kwan wa pa primary ki secondary kwano tam ki tam ana imwaga chiel tie tam zadek kiyini kwano tam ma chien kwano tam Mario kwano tam ma dega yini karo kere peny ci kier class mukene kari ka peny madit machalo peny mi primary mano kay oi P7 ini penye ipenye tam ma dek kay oi senior 4 penye tam ma dek kay oi senior 6 penye tam ya dek ento ka wadonye university wan wakwano semesters ario imaga chiel semester chiel ter dwe angwen semester chiel ter dwe angwen manyoti ni dugu palitino mi university pol kar gen gi dugi yweyo no litino kwan mukene ni mi senior ki primary no gen gi tie i kwan mita Mario chi jomi senior jomi university gen gi dugi yweyo mali tieno kwan chako dugi yweyo ai dwe mia bor ywe mita Marione no du university tika doko ka chako semester mukene semester Marione atika poko man pingo pien ichawa ni ke neno wel madit loyo palitino makwano tie litino primary kidong litino secondary awajo ni primary ke secondary pien charo nasari to watu ero kwano gi ye kod kare meno megi compare per mada roma kipidi ichawa ni ka wano neno i Uganda kanto twale ya chuli burra chuli mudugu yung piny
gin gineno kot chwe kiryo cham bene ma kipiro cham kiryo kipiro cham mi chwi kipiro cham mi oro ma cham mi chwi pol kar ke mar chako petune i dwe mar yo viene dwe madek lugo kiri no kot no poro cham mi oro ki chako petune i tum dwe mabiro dwe maboro kadok viene dwe mamungwen pien pol cham eni duju cham mano tero dwe adek ogiko i dwe angwen so ka yini pere dwe maboro dwe mabungwen dwe mapar achiel dwe mapar yoro ge kwanya meno ka ri dwe angwen ka ri dwe adek ki kwanyo go chon wego bene ka yini neno ikima actually gen gi timing kere gen gi kero ni peto cham egoni pol kare time mano lugu kiti mano cham egoni no be ri kere ka ineno pul mano dano piero pul mano cheko kire dwe ma tum dwe ma para chiela cheke dwe ma para rio wek no ki pura peke tonga piano or no tino kabino ka ineno pet mukene chala anyugi dano piero mano chero teki dwe ma pa ario ka inen uteki dwe ma pa ario chino kitwero bedo kikero me kwanyone ikare mano chieng tie wek na nyugi no pino lanye pol cham makwanyone yot mano pinyo tuo actually pero mano chero kateki kare mano no piny no tie mano kot no pe kita chori pero kere emo dong kelu wan ka wachne ni dugu mali tieno dugu iyweyu pol kara lo nyoro igiberu yom ni lo kony matika biro ni ena ye ni tieno mano gibiro no katiyo tich mokene mano wego oro yamo koro lo nyoro piano wel bene ki kero no mete ogang kadong wel ki kero mete gang no dong titine o wego dugu pale tieno magi dugu ni no beru yom chwiny bot lo nyoro ichawa ni ka ineno curriculum manyien ma kitiga ponyo ne Uganda curriculum eni tika miyo kero kile tieno mi ponyo tich matieno tich ching ikiena tipu ino kidok i system machon ma inono le tieno matiti agriculture no gitino ki portigi kama gen gi perye jemi manono ma dinge gi kwanyo be gi charo gi noye chente gi punyo kere lok mi pu gi punyo kere lok mi biachara ni kali tieno dugu kere gang konyo le tieno wego le tieno beru ki kero mitiyo tich ma wego bela nyoro iye beru yom uno from the normal lens of neno jemi no waneno ni dugu pale tieno kelo yom chwiny ento ka wano chero in the reality which is on the ground kuma madama tien ena yene chani dugu pale tieno nyoro mukene tiga koko magelego no twar go don school pien wagin na gwok le tieno peke mario cha mukene wakit le tieno mukene wego dugu gi ka gitiga dugu gang wego walo nyoro no yom chwiny mono bedo pe pien kit mone mudonyo manyien mala tien kwero lok pala diet kwero tam pala diet kwero neno pala diet ulogo le tieno wa wego le tieno wa dugu joma kony gi pe machamo kene wa in la nyoro ilogo ibago dogi ni rubai mi aman pengo meno no me koko mano nyoro kok
wadogo dong ka neno dok kum kare man dwe mi abich yung kany dano pigu bedo ka neno kot mo kiken jomo pierum anyugi gi tum duma dek achake duma ngwen gurwenyo anyugi gi chamo kene ko duchu mago pierde ka yini chero ya gago kama kidon wa duru i parliament niki kony dano ki cham kinoni ke jo por ya gago pien chiew lanyo jemi ko duchu lanyo jemi ma chiew lanyo ni o wego dano ki pere agago kono ka yini neno by nature kot gi poro late manok yini no yung piny kany no koro poro kuno no kot fu poro chamo kene kot poro we tum duma deka chake duma ngwen kote bene dak doko go chon duma para chiel tum duma para chiel no dong kot pe dong mine gi kare ma chiek tutwal be pieto kore wego pol kori makuno peki pero seasons ario pole ki pero season achiel ken ma kay neno pul ma gen gi pero pul mone ma ridwe angwen abich ka gi kwanyo ni pul ma dore now ki en aloga me pinye ni okero kwa kamarach en kiti ki wajo ni dano ka uto imach kiti futi mach miteto dano ni no mano ki bi iro en per dano beti gina chura achuri dunyo pig wangi gi dok chien ka fur poro aneno dano mo jwera nyugi duata mo keno chwinyo wa mach anyugo wango weng ichawan gi tika peta nyugi dano peta nyugi manyuri dano guno kero mi ile mi chak wot mi chera nyim ikum jimi matek motime kum gi kar mi pu machel kote kono pate kot mone machon pero neno ni anario adek machien rieny eni an fura ka lero fura tuja watero liel palake ma otoke od yam la chu pi neno kit sain mone kotie ma fa ker dano kot chwe cheng rieny ki chiel no pinyo tuo o wego tika boro kwo padane kit me peto kodi maduong chidong en kare eni ma wano tika yele ni machiel be wa yena loga me piny eni pongoyo ngat mo Mario be wa yeni do diro magen gi neno kiti pinye tika bino kere kono koro bichwe awe kono bitime nini do diro eguni gina gi kate kere kol kare nyura damo ni kidano ni adek tijeme mugo makare cha wano tiyo kere mineno neni wabiego ni dong chok bino chani pole be gurwenyo achuli no bino pa kot gen gi neno ki turu yen mo kene chala turu pok gini polo pok ki tongi an kay neno behavior pa yene chani ke bino yung kan mu yemo turo weng ma mu yemo turu e kare ma piti tur ni mo matwero surviving pian kot go kero weng so wa yen ti confuse ikiti be gen gi dong kere pian ching bino ko kot tucho no dong unyweno gi yen no flow mone ni ti kat i kare man kali tieno tika dugu ka konyo wan pajo ma chiel ana lega chuli machalo kagana ni dano be gi cher iye wa yele wono miketo jimi macheko piyo yot mano wego ginna kiluni kechi beru pere la bolle kayini pero jimi machalo buga jomo kay luoni dodo ubuga by nature chabira rio kabiat ma dek no dong wete chame kayini pero jimi go machalo bo by nature chabira dek no chame
ka yini pero jemi machalo tigo mokene magien gi don yo dwe achiel dwe mar yo no do chako loro jemi matiano en wano chayo peto gi nget gamni uno wego wan kech pinego wa piano tigo ini twero dier tigo labo chelo ne ngwer ye nyanya moni maro inne riemo kecho bo bene twero chamo lagi wa buga bene twero chamo lagi be wa ayo ki neno moni ma wano tikere kare duchu ma watamo ni jemi ne be wori ikiti mano tikere neno eni be wa ayo ki iye ka wano ki neno eno ni chi uno lweny eni uno biberu yot gin mokene ma tamo ni tin ana legi ya chudi ena ye kong wafunyo uno gin mamuno wajo ni best practice ipu yo mupore yo mabe ikit mipu achuri puru muchele walo porogo beru wachini oyweyo dikal kila ywe gin matope mabiyo kero ki macham mibino yet cham mano ki pier achuli furu mirni gewi ngom kot binu mologo ero irino jomo kene magen gi chero the best practice kamano kago bi furu gen gi bago ngoma baga kot eno ni ka uchwe kate koro rueny ngom eno ni ri mangich pikare malach pien no ngom me turt gwoko ngijo pikare malach mero wachero uni kodi best practice eno ikin best practice okene ma ana mero ni alega chuli ena ye achuli ufony mulching te cham pien ka ini duro lum mutwoy te cham no ini tika gengo ngijo miduny ki ngomi kare mano liero no tie cham eno ni ri kinongo pego mi cheng pien no tere ti mangich kero no tie mi don pa cham eno ni achuli mero pony meno gino kene ma achuli mero pony ena ye achuli mero pony okilo mone mi bedo ka chwenyo machogo cha duchu mamat eno ni kobo chere poro padano chere wango jimi padano ikin jimi weka chuli pi maro duro lum ite cham mamegi pien gi wajo ni dano wango and yet ludir wajo ni ka ini duro lum weko ngijo bedo tie lum eno ni bene top medo mocham miro wachero uni meno kidong gino kene ma ana mero tin leko kachuli ena ye ka wabi pero cham mi konyo gang ki mia chara waneno unu cham maka ini pero mia chara chikelo chente mabup ini twero puru mugo chalo cabbage nuchu eka makao chek mabe no ine ng'eyo ni itiki milion abiro itwero puru machalo mutungulu nuchu eka makao chek mabe ng'ene tino ki milion 20 itwero puru machalo pot dek chalo skuma wiki chana neno chuke tie ubuga neno chuke tie malakwa neno chuke tie maka ini furu ing'echa biera dek no ini chako nongo chende achuli wachero uni eno ni mone ma ini puru kabi eka zario chinge dino weng bino gutia chele nuchu chi wajo ni la pitu la goma ni achuli wa ayuno ki iye lurok tika loyo wa ubeko ka ini neno e bino igulu site kanwa ikitgo iduk page eno ni weng lulu loga yegu furu gu periye cabbage gi gu periye mutungulu gi gu periye watermelon gi
gina da churi timo maber yemi uro ne mi bor la loka mone li jalla loka ni dong pelare la loka anyway pelare ni la loka no biro wa pe tiene ento tij matek mutiyo ki ngech mala mal o kela loka kume ka uno wano neno kuri neno enoni uno wano bi woro wa bi chero ka loko ko wa yor kumwa dak bene ka bedo ki kero piano gin ma wano puro twero kelo it wa chente ma weko wano woro wa chera nyim mabo neno na eno ni bene litieno manyo gwok gibi bedo ki gum mi winyo loka eni litieno be gunge man ni tich en madano wajo ni tich pinego dano ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi bedo ki jimi mamegi ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi tielo ko la nyoro ni weko temo ni mapek mala nyoro tiyo ni pek ka teni dugu piny ka yini tiyo matek kumi bedo yot litieno miero gunge meno pien ciente ma wano tiyo kere ni duju piti mo magi chwe kume ni ciente gwanna ciente liyata ciente bo meno wen ciente mi Uganda mano ki ye ni ki ti kere dak tiyo ka wen wido wen litieno gu ye dak gu mak tich gino kene ma ana miro koko ye bod litieno ena yeni gu ye weki pongi pien achuru bolo char lok ni gin mala dit neno mo beda la tien kiri ka iro titu mabo ni ning pe neno pien la dit do woro i maduong la dit dong tiku ngon maduong ma en bolo la dit tiki neno ma ka eno neno wa dukine neno kai neno nywako ki la tien eno ni beru ki gum malach mi neno ni en bene tiyo matek i beru ki mege donc ka an ak tieku loka eni nya dodo dok loka eni dugu made tiano tika dugu ni uno be walueny matek pe wanen li tiano i street icha mitich ya yom ni tie lok mone gamende tika kate kere ni buzz kama ki chari e kon duju wa kama ki chari la chui chaw mi yapone chaka chabu ngen kare ni robe be gu ko cha mi lor no betie wo cha do ke lo we mi tia wa pigu lanye pen ka yini wore charo en char ma wano be ko ni uno dong be dano be busy o cha wen ka fu ngom pen ngom tie inono le tieno matino cha wario mi ku de ku dongiti de bas ka miel amato ko ci piere tekni wa kunyu le tieno en piere be tekni le tieno ye wek ki pongi wek gen gu beti kero dogi gang kwantien school fees no ngenyo la ngenyo ciente eni ki tia ikin yo mi no ciente ene na ye ngom man wano bi ton wati ye ma tek wek wa beti kero actually fu twero duoko kero gi ciem mi neno neni gi beru maroma yo gi piem ki jomo kene gina chiel ma actually chane dek fonyo ne era ya actually dek fonyo beru shareholders nen ngom ma actually tika pango ne ki lu loka gi kono Kenyans ngo gini Kenyan tika pango ngomi e kaza liba chiel ini mero ni gammi chene eno ni chi cheta namo pingo pi wachi Kenyan eno ni an share na ngom yinde fui pere ka ini kayo wano kwanyo the cost of production profit mudong wapoko iario 50-50 nuchu megi uno wabi chamo pikar malach ni ini mi ngomi gini mi nono eto meno share si ka wuni kum eka zani bechele uno no profit mi million mi ario no yine tino ki megi million mi ache atamuno ni would be a better deal uno wagembe obitu chako nena ni kaga mati serious ero ka food watie level manu ni watika pango poro eka chele wen mali piera bit ti chene be ka kimiyo
gen be geriak gemiyo fure pian ngene en ga mi te bere ne mar tiego te bere bi ndaga mi ay nge dong be pechulu tiego ci no da tiego yin no me be mi nge yo kuri kon were me o kamini chene te dak be kwalo ko rigina ne wano ayo ki ye ka wano cha ko dugu ma chalo jo matoro chingi timo biashara ikip me pu una nyi mwana bi bero be ana poyer to apo ile twal rod lo men yar ata man me no mi tam ke panelist kama mir ke gami amir jon da di de ben amir mi tal be no de ben Apo tual. yeah Ana meta mot uno dujo jom un lo tua mutinanwa kibot pen mo papat. Kidong bene moro panelist magitiga kanyo weng kachere chel. Pinya yom ne dak tien wadugu kalok ka pier tek. Ana mera wachi kare enini. Kare ini dong ubiano mabe. Piani oloto waramo kerogen mo de ngom. Kau no ni bien kar ma waramo kerogen mo ngom uno en ka Kenya eno dong pero ti madit total. Dano ukok makole enuni of course waneno kaberu mugo chale en ya gago ketma o what Fred wajo. Kokole enoni tiada kechi enoni tie irwam malamal ma kechi enoni tika gengo wanyual mabe kechi enoni ka ini nyual la tien ma chalo ini dago ma itie makar no ramo ma nyual mega ka nyual la tien ma ono gwa nyo kilo ne no ruate kit ma dakta chimuni inde nyual mugo nuchu ka ono mir nyual kila rio mugo de nyual kila chel manyor kechi enoni tiga balo wa quality ma nyual kidong quality melotino ma kitiga nyualo gi lutino nero duong mon ma igitiga o ebeni tima duong malupe ki kech matika timeni dong gin momio ana wachini kar ne beni pian kar ma dong wan ram chao kero kicham ingom yen lokeni no dak tika mio bot wagen ni oloto pe bibero racho twal kai por ki kar mo kar ngi ket ma chingo twenyo kere dano chenge eneba anatam ni dong wan pawatega nya ye ka ono ni yang ket ma chan mano furwa tigi ludir magengeyo ni wang enini chamo biberu kaman chamo be chek champo be chek ludir mayao no gi wajo gini ochan mabene ini neno ma alama ne kinu kene tie ichek pa mu yeme ke ken mamua enin ini ramo nge ne obe ni mwange chamo be chek onyo pa be chek magi wai ne ka mu yeme unyak mada eni no ke tie tian lo ke no en mu yeme do be konyo ke jinnu chi mono eni no ti ken la nyot mo malu diru yang riek chon go to nge ginio chi ne mu yeme ne mu ke no nyak ko ke no mer nugu engom e wange mono ene no nyoro ni kecho no be beru tie donc sa ni ene ni ka no ni obino chan kameno tien lo ni mer ini yupe pian kar ene ni penge ni gen mo bitime che wan pol kar wa ko ni wa bet reactionary kon wa ku pero betio ka don wa chak keme ki pero pa wa chero ka cha ngiu yo me joko pero ni ma fut pia pero bino che mono ene ka kenyo kama balwa ma chala choliti ye machalo Uganda ti ye nyochalo chol in general chi kirika waloko lokom kech enene ana miro ana mok ni pu ikiet ma mer Fred wajo
puli en madung tor ko dano ni ba do no pebe ta dit lo boyang ubil lo ke mone kun wajo lok me 4 acres model 4 acres model en no ini kergen mone ka cha kergen mone ka cha kergen mone ka cha no je mere duan ta en per luogi ga ye ana neno eno ni motime ikom la puony mo mati gul university kakany la puony cha per mere bil nyanya bene keken eka maromo achiel eto la puonyi ikichabet uber ka puan no bil nyanya mamege kuno ramo wai milion achiel tana bich ichabet kichabet manyori dwe achiel eka achiel no la puonyo kwanyo milion abichiel now milion abichiel enuni ka ini poro no bedo okaro wa muchara palutij mukene office madam no la pudo kwanyo mere kena ka dwe achiel ken mabeda ka kwanyo bene dak no tika kwanyo bure mukene chila kori puli en mator ko dane pedo be konyo wa dano kum gibedo da garo mabedo pera ma dak ke kori kwa ma yang enin kinin ni kache ini bor mere komine kongde itim jam la babany si ipone garo ongo dini no mapia be neno gino mo mabe kikuoni no itiga temo fu ti lok me cham en kit ma waje ni kong ki chak neno jemi mugu kong pot ti mai tengang umero wero kong do betie bo gele ini ki cho betie utigu gele ino betie tola gele ino betie nyanya gele ino betie kiri ka pedong kom nyanya madini kiri mone ena teng lele wek moko lak mer ka kenyo ubetie ikwanyo dong che nyor mer chamo igene no wa kere ka mena ya no dong dek en ben ki wa dak be ma dak be lo dak ter be dak wa chi ma be lo en teng li la te en mer I bolo be ka mena maloni enero chi ka pe wa cha bene neno kit yu ngo ma wan bedo ramo bedo kere ikendano kita jem tiga lak pin tiga lak kere iyo me puni chicha mo kene wo be gako matwal no pawanyang kipo mir wan wa chiro kede nyim ilok me pu dong lutiano dugo en tiano go dugo en ba ganga dong gitio gang aya manyor ki ganga ini beno kado no chamo bedong pe at tien loke no per chaka chamo ni karcha no skulo lo kuni cha kene cha bier o da ke ngolo bajet dak pe nyana nak erman ka ku bir gudu goni no bajer ele malo tien no mir chak breakfast ki diko ma cheng ju no anyway ka ke te gang kwane kade bien lunch kade bien do sapa lo tien ku bidong gitio gang mo no ni be no be luo tij ma tera de da bod lu nyoro ena no dongu chami ma tera de ni ena in de poni ya mando merka no school fees kana do ramo cha ke no be put pe yenye no si lu nyore po bi berga kamo ma yot e mi pol karwan waje ni be di yu pe o chan ka wa lokom jolo lutino payo wa jolo lutino kun o wek bunge ni en madong gen gida gino lu dirogi lu da gana lu nyore gi dong gitieni teach culture ma in wek kum ma chelo bed yot ki wori geni bene no ini la teach matek eni puti ye pu bene ene yo chel mano ini chamo kere la ko la puonj enoni
ka waber ka kerne bote tino chi bibedo be piani ange lo tino wa mo keren gitie gi kwane school mogo ma wa fam gi bepe wa por gi bepe ento kala tino dugu gang we ko chalo kikita ini da kere pian ka dong ini mir la tino ko ma pat kikit ma ini da kere chicha mo kene dong no indo cha ruenyo anyimyo pianangyo ni dog de kalma migi wek en ki wai dog de kalma ngari ti matek mada muchung matek no ini wek la teno biono no gien mon ma yanki ponyi kene ini gwa ma be dak bene ini tiga ponyo en wek mede ke gwa ne chera nyim chi tich matek tik yana en ma en tich matek je mo chalo puni tie mala teno miru ngeo ni tich pe bero a on pian ka ge chao gitamni gwa enuni no a on chino cherche da gino ma bebe dongang kwani magitie ki poti madan e kiana kenyo chalo sa Samuel Becker School a penyo wiya kwe chamo kene kao che ono ni gwa ki ono gang kwan tiyo ki ngom mano diet chalo kere watiki sa Samuel Becker School pangyo ngom pa kit gumae ke kita diet etikede enuni ono gangkwan kong ma chel ka ilu chien ilok me pu no lok me agriculture no gen gi kero bedo mabe mano lutian magitiga timne ni oloto pedong gi kwan mera kwana bene ke ken ikin jem mo ken magen gi timo ilok me pu ma megini ka bene yue gen gi dok no gi dok gi mo yang chona ne kong ki ber ka temo timo ne mauno la ten puro matek katiga dok gang nu pe dok o ke chien no o ma dok e cher yabo ite yuene kila ti chente mo e ching en chi aneno chalo gang kwani mu kene bene ka no ne go yab wangi manu lok me pu gi nga ge enene no gen gi keto ono be wer la ten kirka bieno dugu gang no ngeoni a gine eni dong gin money ma mere tim de ter chalo responsibility pada ter chalo assignment mo ma ki kere ye pian assignment petit your original idea but responsibility gin ma ini ngeo ma bena chunyi no pidi ye ni o mera tim che anatama ni ka che nen kuri nero makama ene wachako instilling mano lu fonye binu lo nyore bena gitika chel en nyako lok mogo make nyako chali piti ye gini bena ki logo en la kore lok kama ene wako no lo tena binu la kore lak mogo tata ena fruit gene Fred wajo gini no beru pere anatitu yang chon ni ki nwaya kacha unodong mon magitie ni chake mwaka necharo tek de nyala chela rio gele eni dong no dong rometi expired word donga matokon inde lugo ko mon luweru cher kamat cha tek dong ini o kun joni cha chero gir kita gilan ne kere isenta neno pemiet ino mon matitino muko no lo tiano gi mukene dong mwaka gwara pa ki wie no gen gitio ka mieli ba no go mako kon chingi aya style miel madong kon kilo lir mapalare pedong no nene bene pian kon tigi kit dire moni ma en kilo kit chatan moni kumi kenyo maka wai tim gini ini inde tu tim madakaro pian ne miri itimilo ci style mon no style miel mogo man lo tim mon eno ni gitiga miel ka chel ki mege madan chalo way mego gene mwaka pa mego chalo mego rose gini no giti kenyo gitiga yuach mapatuto ci ineno bene en lu namo ma gitiga namo kenyo be lu tiano matitiano ena ye dong gen no gitiga miel ket gibene no dong nena pe miet ci ka choke mo beru tie malu tiano bulo gu bere kien gi ken gi magu moko tampi gi ken gi chigo wajal po be ye mamegi wa bero kanen kamenu lo tiano yobo opotoro ma opotoro eno time kaniana rio ke ken 48 hours
bene pego miwa kono warning mo notification mo ne wan te abino lutino yubu do lutino go mege rio mato ko gi anaka mago tim mer pigi ken gi mago waj ba ben ka ge ba ge wa ni ma ini watiga tim ne we umi bor wa war we ol be wa nong lutino mon wa ni na mo we un be ben dan so jono go mege gi ki te ba para riemo gine eno to gak kere u benetir record madit anaka madong mon petika dak katim char kama eno ni dano mako oregini chwi lu dir no dong wigu chungo no gineno pinya nena kama en iloko ko ngo duoni dong bepe neno chi kori time eno ni lutiano ayo timu. I think such responsibility kagien bene go chako mako ne mago waini no wek ga chung mabe mirwa chako neno ni lokapu wanwa ilo rwamo chero malo mai kina kenyu en lok mo ko machalo Fredo wajo ni nogo ki chako winye ilokom shares pedong ki chero ka lok ya mia mega wera che mata che wili piri kona timi nga gine pian gina be ma ke timo benen eno ki chane ngome enero chi anatamo ni lutino kwan ka won monti neno wa eni ni lok machero botu pian wuna edong generation mama watika paru makonye bene pe makapo winyo mere puony pian do tam ni dong wunu gwa do ng'iyo piny chinieno mo wabi penyo doku no do no pian wan no chero maka wado chero o la kirmoni wun dong wabi chero wanenda ka wunu rama be la ko ludir ma magitiki ni kong wanenu chika dong we odaka ma piem chino dong raj eto anatam ni lok tiga kenyo dano ket chwingi pawajelo choko gang pawajelo dog di kalma migi mete ki choko ne pian ka bene pe tiga timu migi keni cher ka choko pala wor ngayo si anatam ne afoy matek moderator ka cha mo da kon nge chara mo meto ka mo gwae ana foi le gamme e gamme lo mo pe ma da da miu na nen ki lok ma leng yeah amir bin bot Paul Kilama we kong ini e gam lok ene Apoyo. Topic en matin wal tio lar nani. An peladero yema lok man ma tin watiga lar nani. Ento kit man yang kere daplu lok rio mukarni ruot ngam kwe gen ki the band ku lok le weng ki kore ma ukiego lok ma mir ki loko to gen being lo pajo ngeyo gen matika time gang total lokati o pokoy le rio kita neno kere lokum pu agriculture ina ngo tama bej ma ror kwe ngom kwe tiga wachine kere ni cham mo ma chek yor ni mir wati kere ela ardano cham mo ma ron pure kere o ma chel konyo mada kidong jemu kane ma chalo gene kit me gwako ngom go chek cham mabe keto jema ka le mo galwane humus humanio jema mar meu cham miro mapol chek mapol bana dong lok yeno ne kime ku beru udonyo kare lokom lotino kwan ka dong udu pajo miro bu kon pu pe ku berata ka chiri konye ba nyuka chiro ka ba lego di town mir bu kon lu nyodo lok man me ku ki lok me konyo kayo cham nyo timo kit gimone ma konyo pajo yani kej kita jeno wajani kej ya gago imaraj entropa gago gaken chuli yang achon no kej petie no winya ento dong mede gi kit peko ma kwan wok ye maka kumberi piera angwen miu logo tiga to mod ento jemene gini weng aneno wajani kaya loko agriculture
no lo dero me agriculture ka no government ma kwiri tie lo dero me agriculture eno mi pon o dan ma ke woro wa kin gang wen me pon dan ikit me ngo ko di ma mer di perre gi je ma ngo kare ma mer di pete ko di moneni kare me kai ne bene mer ku pon dan ki do gang dan ngi jem ni no ni yino ni bene pe gik bot government ni bot lo dero me agriculture miro lo tele beno bin ye lo tele pe don tekni no musara gi chero e no kuch lo tele ene mir bet I kom dano I kin gang bene kinen gi ka ke o gi tiga gi nyoru pe ko nyoru gena pon ci dano meno lo tele ne kwere rom moni kono LC kono cielo rio de ngwen gini ampa ngi rom LC ne gi duota chalo gi rabi kita ngai kere ni ci joni yen ne mir ku bet in bo ponyo dano jema per weko kech pe ber tie I lobo ma mewa lo met ko joni yen lo ponye kere ki school lo ponye miro ku bet ki kit pony mo maromo encouraging lo teno pe me chayo pu agriculture pe ki cha ene ko pa dano yen no yam kila mo wa chono ni kuok kwan bi kuok I kuok ma mewa ket mala chuju yubu kere pi ban pa Adam gine Eve si pe dano sa tij ma kelo kuok inu ne tij ki kome ma meyo lobu bene jing la bol man ma na winyu bene ma de ben wajo ilo kom jem muti ma naka men kakare pien dong jem ma mego no tika te mane karo kuro si lo teno ini wan ana poe gi mara poe Niku temu bay ma da niku kelu discipline bolo diro meno kita waje gena vigilante le mom ngien tiga gena berjal police ma kin gang tamu ko temu bay ma da ma kelo order yani kam megi gi tiga temu jem raju ma kelo le wiji ni bene koy kom lo teno gino ken lo teno ginoni chiero net berta ma da donc kiti ino ni anen wachi gena miro luteno bet ki responsibility nyo ki tij mo ma ke po igi ma kagudu yweyo itwar konyi paju loyo cher ka la ata I town na poyo Alan Tuan Paul. yeah Yeah. Amir bien bot Omera Caesar public. Kai pot kong. Ana po to twal ana bela winyo mere gina wai ko na summarizing kong do go lo ma be twal lo pa ngomu kwe kini ri ben gina chel ma miro highlighting I kumalo me choli botwa gina we ko pur je matitino eni teki kita dan go ke le I kingang ki pu botwa ko jakati ka ini pu bo ka pu ngo gini because digi gi nga gini ge go gi bene in the same place ki digi veo ge lak mere ta ini en kit LCs me kum cargo gini ni aneno te ka time mer me temo controlling gini ni kape gi temo go kita gi go ke digi mano gi tu gi ter gi designated places kira yam gi temo ni le ramon beru tieni ci pu ba kide no be yel dan do twal itegang ni kwa ka go ngat mo ti go gi chel mano ti I chel ena ye lo LCs le ganati bo lo LCs me kin gang ni kongo tembe ro pingo nen kita ke go ke digi di digi I don't right lo digi do ke controlling gin akira mo kenyo mono no ento digi balo cham bo gi je mukel me pirma tino ni so le ganati ni go le gi pir cham bir gi nen kit yo mo me gire lo tela me kin gang eni bir go nen ni ngata tigi digi ngata tigi le onen kit yo mo me control gi pe ko la ata otherwise gino mo ngata mo kwanye ne gi porpe
because gidi woni no ge lak ke chamu jame gini o duju gido me agiro na mere lok en ma did Fred ngomo kwe waje lok ma ba ngomi etien en magi dugu iwe ni pien kar gibe no nok ki doko e gang kwan ko ki itame deki ite gang ke ni etien romo timo gimo en kit magi wachi pi compare dongane with the World Bank program pi ti romo kin gang mo bebe te kit man na no gi all etien ni chiri kulu chochok like 2 kilometers 3 kilometers ka kilo pi ni kumbir piane no romo kin gang ed olo kan no tangi no bala eno pitie ma pedo racho twal timo gimo te gang ka kenyo ni ka ini ba ngom matek ma no inu ne kita wiyo du chao kere cham ono mir bela nen ma be ni ka ini timo no kugin ni mai dur jemi ka jel ba ngom mi ma ini du gi yew di kalkenyo inu ro pero jem mugo ma cheko yor kar mano iti gang yue so gino na mero emphasizing and ba ngom pira tek dok bene kay net ini di kaltie mo to ma tek ba ka uno yubo di kal kirmo mano ka kor chue chi tero kalele chiro ka kamon ni magine ni mano lumti ye ma lunge mano nok fudu ramo pero gimo ka pi kono gene pi mo mano mol gi kenya ti pere kot en ma por i de kale ka uru uton la kiremon no chira ya luma la light ma gine ni fudu ramo go gine mano ngom ti e kur ma ge ba ma be ngom ma ngi jero be ti kenya ma gine ma fialo kare cha bit ma na rio gi kenya en mano bo ti ni no pingi ma romo gin pien bo tere do kati ro ma parati kar ka gimo ma pin ku ya total pe donc chao no mo je kum ching chi ne be do yor yam ri mo na mero wa mer en ken ni le tien en ma du gang pien kar gi nokki ko tem kon kin lok ma ba ngom en mano gi keru pi ro je mu ma onyo pi onyo yeni by the time ma gi dokshin i gang kwano gino mono check pi combinity en gino na vira med bene nel weekend a foi ana poi de twal bene Lura moi in nem tele bene young farmers do Be waju lo hada yeah school makwane no ki more wono wen kongo mere. I'm just now very excited about local farming. So school makwane secondary school one wati department agriculture no apero cham do me pe cham me man mo charity wa no profit yen ni na ti ini pet gino mo ni kan no ram lo ponyo wati uchi ma best on kwanki poro teru cham ka ngato piero padek teru bo ko ngarma pe anama a piera nyugi so ni na rama chera to lo ga nyugi biona bo ya ti wa cham kilo rema bat ni ene keta ti mo kede ki bene ke be adam bene farm si farm ba premier pietro cham premier bed ni kwana agriculture ke mi ati ne mai ne a chalo lu nyuru ma kum kane ine ti kilo tiang ma ti tiang giti ka don nyer wi bo chen ma bo ni kalo tin ni go down go cham ngo ka go kalo tin na giti cher boarding school go dugu I kalme yuyu go cham ngo ma I ti ke de mai mi romo mi ne kilo tiang la bo a yela ngo ma I ti ke de mai tamni I romo mi school fees palo tiang inoni kum kane lok ma tie any car mi school fees any lu nyuru went ka ko school fees lu nyoro ngayo ngi dua de ngi ni dua bi chela ngi ni school fees ti ka bien aran pe ta nyugi achara nyugi wa jo mo ma bien ora wan bi chuli chene man ran pe to gwana ti ka ne ram dua bi chela kan I wa jo mo ne awar bi bien di wara ai in pe per be kichi ino ngatu mani furi no no ngatu mani piti ko ngatu mani do ni cham et no I ti ka neno ni ngo drive I neno kwe mo buteri I kar ma nyim
Look, madam, bir ka ko ni ne ko ber man lu ti an du jang wa chambe te a. Mi pen la nyu di in ko du abi che la ngi ni ta ni ka du ti an tin du du cham ngo ma ini kero. Ka che ayo wow. Unyo ka che ayo wow. Unyo gin mo ti me. Ini ramate olungara chiel ke kim dana pa jum ke ni giram ko nya lo wor e gni ma pe ko ti me ko me ena so loka fu pier tak ma ko ni be pe an loka fu ene yuwa yo chiel min no chiene kiti miero be da ke ramo be kiti miero pian jo mati office kitulu ga chula wel gi ki ngolo wel mu char gi ki ngolo ka ini igia pier cham ka di en e ka chiel ka la diet me ngom me ro me Uganda wai ke e ka chiel pok ia ngoyan an ba la gine ni be me da pier ji ma ngoyan ma pa la ya ta gwana bo igia muranga tu a de me ti cham muranga ma dia and then in the kikenyu be no be non bueno ibole kina kenyo we gwana bana ukira tiyo gibur a gwana be nya kenyo lu tiyo du gan kwan kumane ne ke gwana yom twin chaka tiyo ber ka chamura ja yom chaka and then gi winyi be look man ka lu tiyo du tikke ja lu tiyo chaka pa ni mi gi da ko tiyo gan kwan pe ni gan kwan da chom ti so am pa bi long ma dung to but am ba ma idea ni fufu Phát đối chào chuối en ngara chila chila nani ke onyo gero mang nak ingom kaditi office wek dong wek ko ni pa bi long ma dung na foi to kan Ara foi, ma da bene. Amiro bien over Lady Grace. You're welcome to make a few remarks. Kedon wa bene viewers comment. Yeah. Okay, apoy dama apoy viewers, apoy panelists tutwal ngom kwegen ke la dir de ben ulo ma be tutwal apoy pun wer wan yang ji mu ker ma tika time ki tam ma bejo ma wonu bion ke lo ke pu an ba na twa ni lu tieno ki school mier lo ke pu mier ki met I gam kwan Ukir ber pu ki ken ku lo ka telo en gwa ko gweno wet no ko tong gweno tiru tier ka ru tier ma no gwa ke tier gang school ka no gweno ti gang ki ko ki pite gweno ene ka du no jaro gere gweno money no ki tier ne money kombe ne gweno wele tek ma dagan gweno ti no mo ali pier gweno mo pier bi wel gweno ti ki ten so lo tier mier ki ko mier wen ka lo tier lo ka ngo pu ki gwa ko Jimmy gang wer no gi beri ke wigi ki ta gener ke Jimmy ana ke te Jimmy a ke kan po be chalo ti an wakan mo ke mata Jimmy wen ke beri ke supermarket nge ke ta ke ti mo ke Jimmy wen kiri lo ti an mo ke ma don lo ke rate ko be na da ti mo lo ke fish farming ma te ada en ki gwa ko winyi ma papa dar ti ki perber Jimmy ke pier ma kumbirdan ka pier Jimmy ma buong ma miero ti ma kirber ne pedok ni gina ken bercha du ka timne ni dan to ta pier Jimmy ma duong fruit ma duong ko be dan ka pier ne gang pija me ma papa kombe wa wine ko be dan ta lo ke wine dan ko be ta lo ke pier coffee so en mier ki punyo tiang pier nyim ki mier ki punji manor ke ro ta mane yor nero dere ki jima ke ro ta ne karmon ki jima nyim min no chen mi school fees ya ka ku fe ne ko no ke ma ga de bi ko nyo ka tiene no chiga chara kwa nyim ma bi ko nyo walu nyoro ki dan wen ne gan so ana poi punya ne ka poi lo ko ne wen ma mier pier mi lo ke agriculture lo ke pier jimi mier be ti pian wan wa ti ki ngom mier dan ko pun ke me ti mo jimi no ne kama ngom ti ka jo ma gi beri town ma ngom gi pere en wan wan yang ka dan ma gi beru gan indere a ke gan ni cher be di town ka wi lo bo ara no en ge me pata den awa ke war nga cher ka wi lo bo da ko town en lo ka pa okay en jim mo ke na magang en ma ara ne so en no lo ka pe dia na pe be to so apoio dar um apoio lá o arma be apoio cá o dar o punha be be
comments mer ma tie nan ta tie di ben ana tika mer ario bene kem Okay. Yeah. Jalia. Yeah, angyo ni ka nero la ka comments oye wa watie ki jomu kene ma en ket malura mo wani la ka pu pedak mere ko ni pun bena gena e premier ne ke chi kwan bena pu ni lutien kwan mo kene ma university ma gulu university e kar ma go chero ka timo filwa e famo achel perna no pero me alun ka kar e famo achel che lutino o kuno yalla cho chane mati ki fame o ponyo lutien ma lutien ngeyo wen na ko kuri ki na ko ne ning ki pero ni ning ki na ko ne ning ki timo ni ning lutien cha ngeyo gini wai pasen mane char chok wai piera bor ki ngej pa wange icha madong lutien university gu biono go chako timo gien gi dok gia go chako correcting lutien ke go an mwaka dek mwaka ngwen mwaka bij gitu ya correcting lutien university ta ko ber gi mama lano ma pedak pedak on nen ma be total kun no gien enu ne ben gien gi tiga timne in the presence of a lecturer ma mege lutien ma lutien era go bionda ka chako wajene ni gini pege timo kamen kai timo kamen go chaka explaining po be bieno kaman po be timo gena kaman po be nyak po be chi lutien cha go chu we lutien kwan ka chelo ke lecturer ge ma pu be yo total kido ngana tawning kai puonyo lutien chan kamene en be do be wa la ten ngiyo gino mon ni chaka wai wanyo ele ne ka da en adung da ke ni dong to da ki jemi we wie idok be ma pat enani wano ti ka jomo ken ma futti ka mir kom original kor kori man mano kori ko bel kori ka bi kora nyogi kon kora nga gile ini wake gwana mayang wan wangeo kono konya la dak ga nga gile egono le wenge gitie ti dano mo ti ki fam ma mege I palar ka cha luonye ni o chire nye cha ti ki ket kori geno mo ke ken ma ini mer mayang chan na chuli pero ma bene ka ni chere gamo kere ka chale ini gamo baba chel me nyim nyogwari ga gamo baba chel me ka bi nyogwari gamo ka baba chel me moranga ka jamo chek bine duak en baba chel en bene ke kan pedak mer mama pat bine duak en baba chel en ma ini gamo ni ini kiep mere ki mi ma ti ala ko initiative ma chala kama eloni beru be twale piano no entika chakone we dano nya ko ri do ko chingi ki be no kon dano chi man gino mo ma bene ka chen ni mo ngat mo tamani ke tembene no umyo ku pe kera we onen yo me ku pe ki ngat enoni we no en ka twero no bene odo to ko ri ki bar chero non ko ri ya tawni en gin no na tika po na ta tawni amedi ai ko pian information macam kamena tan ben no pia ta chana poi mate gina na mer mere ne en Okay. apoy pange kala dit ngom kwe gwa ben no tigi mo mer mere ne Pidong tutual Okay. barangeyo ni lokmi social media uberu gina chiel ma uberu wenyo watutual kien kanyo ni neno bino pa AI chan tika bolo wa balo chawa padano no you keep on watching the tiano dong pio be no karamiti so lunyoro should also know ni PT requirement mo ekane school mo wala tien be ochiate sim we need to be careful kiko requirements mali tiano kelo gam an mario la tien ka beru ki sim gang ki beru kero 24/7 chawa ne obetie ko restriction makara cha lunyoro wa miyo irwani ni chake chawa rio mi o chawa ngwen kwan buki ata mani ena yegena be wano chero uno kere kwa konyo ni tiano ka kuwe wilogo lanyo ni tiano lanyo ni tiano they spend time on useless things la bon tamu pi dire yes anapoyo Kerele umunibe kagama na kerele umunibe kucha ko this restriction you know ni. I was
Paul Australia. kalama kay med do ni kan. Okay. Awal ni again look pa ngam kwe lokum social media ki AI. Lobo mu kaya chala Australia ki even ngu cha ko restricting lo no. Lokum gana ti chim. Ino tama ba mi dan ma gang lo bi. Pero ka debating UK kan kin me ka to chi ke no. Okay. Apoy. Okay, Lady Grace, Duan Ma ki bol luak mo kan tie. Atia chel man ke kan en. Man Okay. 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 Man wa chi lu nyu tao cho da. Yeah, man wang ma be. Ma Apoy. po ja chu ri ya. Wa po. Apoy. Yeah. Apoy. Yeah, I mean no lu de ne kiเนี่ยพ่อยหลากมากูช่วยเลยว่าดวนเกมีระวังเงี้ยนี่งอมว่าดงอันนี้กินมารูบาวมีนี่ว่างอมไปดีหรืองอมไปand the one downว่าวัวรู้เด็กเที่ยวมันก็เชื่อสกูลที่ที่อันดูที่ต้องกินมาเปียร์แท้เลยอันนี้ฟูนมาคิดว่าวันเบลล์แล้วนี่มีอะไรฟูนเงี้ยคิดว่ามีอะไรคิดว่าดิฉันฟูนอยู่ที่เนี่ยก็เรียนนี่ก็แค่การที่เรียนนี่ก็เรียนก็เทมิคมามีอะไรฟูนอยู่ที่ดอกมีอะไรไปฟูนเงี้ยมาแค่ว่าจะกันมีอะไรเกมกูแค่ได้ทีที่อันนี้เป็นแบบอันเมื่อเราไปที่ชาลูราโมยไปที่หลอกไม่ยัง Farmers Association ยัง Farmers Association นะพูดอยู่เดี๋ยวพอแดกพูดอยู่เปลี่ยนตัวไปมาเข้าเช็คอุโนเมียนมาเด้อเปลี่ยนไม่อีเปลี่ยนหรอกถ้าดงที่เราเช็คดงโนเปลี่ยนเมียนดงลอยหลังมาไม่นี่วิละyeah ดอกeu una wa konyo ko lo nyodo twal ipu che wera an kedi watin amaro teaching twal le gardening kedi be kapu kan pe wati ki plot man te garden wa ker le yata ye boro gis ni mas joy ni kedi be don come up yo twal le Lisa can do things like that ma wera okay patio be the better chat do yeah yes apoy down do you be your time ge admiro do ko bol Lady Grace di don atam be ka bo lo program mo don apoy dan wa apoy panelist apoy dan viewers ma ku beneno wa me bila champion no pichawa pen kam ken no fikidiko don wa wai me ni jo ka mai wa wata ngunda ta beta bobiono da wa kili ugena yana punya nyo gena lo kama ke laro nyo jimu ke na mama tie ma nyo tika time ma ko po pa wana chuli kama wati ye kama papare wilo bone apoi wuto twan boy bye